whaatalo whātu talafo I le nei asa tofiu si mai al whaafonga o talafo o la Radio Samoa mo le nei tae au. Ua so e le maliu o se tasi o loo masalo mi ai le tui o le koviti, pita ai I ulua I so e nga ele ai se fiso ta inga. Ua whaamaunia mai al mtanga luenga le soifua maloloina o le ua wha o atu reporti I lea maliu, ma ele o mawhaiona wha iloa wha mtalanga wha atatau I lea tangata e o lava fo I le matua o lona soifua. Sauno ele minstyle koviti Chris Hipkins, o so e nga masani o loo wha ngā solo e le wha apea ua whaia o na e fiso ta I maletui, pita ai. O si tepu masani o ilo I longa e whaia ia I lato e mali liu, bea a fia fo I le mai a whaia o le tui. O le sawa lea tala na nafi, o le lona wha I leo tangata ua so eina be fiso ta I maliu, ma le tui o le koviti. O le vai aso talu ai lea na wha amaunia mai ai e le se fiso ta ingo le tui ma tangata mātutua to tolu, na mali liu I aso muli ane talu na umona whaia o lato tui. I se vaingal wha ngā solongo tui I tono lea tunuu, o lea ua silia ma le tolu se lau lua sa fultasi ia whe tangata ni usila ua mai a whaia tui mua e o mai I la so ana nafi. Ai se lau lima lua a whe I lato ua mai a whaia umatui e lua. Ua lapata ia le toa tele o tangata ni usila, ele ofiso leo whaatatawi whi au tustosia na māua e whaapea e mai le whale tupe le Westpac. Ua whautuaina le tunu e awane I tatalaina le link o loo sawi nei whi au tustosia. O ni whainga tau whaavalea o loo whaafōlinga mai e mai le whale tupe le Westpac, ma o le link fo I o loo lafoina mai ai, o loo mawhaiona whao ngai le au ngāui e ngāui ai whaamaumau tau tupe a le na te tatalaina le nei whi au tustosia. Fautuanga leo e te tauna vave fisota I le whare tupe I taimi e tali tonu wa se I nei whainga tau whaavalea. Whaamoni ai le Westpac le toa telo I la tona ripoti atu le nei whi autus tusia I le aso ana nafi. Le leile paka mo ta avale, whaafeiloa I whaitotoa, la e ma manu Pasifika, ma lau fofonga fia. O au nanga o maneina o I le tali malo le Capital and Ghost District Health Board a o wha solo tui mo le Community Pasifika I lea vaengo New Zealand. O le aso o ta ua fo I o le Pacific Vaccination Festival Day I Lower Hutt. O le aso le ana nafi na amata wha solo ai le silia ma le 5 afe tangata Pasifika mo lato ainga o loo tuli mata ia I le pulenga. I le tele o vaengo le atunu o le o loo wha solo tuinga mo le kulupulo na tolu. Po I lato nei mau lunga le ono la matia I wha mai pe a pe sia le koviti. Pita ai o le suinga o whaia le Capital ma le Ghost District Health Board ua whaapau mai ai mai le ono sfurulima tausanga I le 5 sfurulima tausanga o tangata Pasifika ma Maori e mawhai ona whaia tui. E le ngata lai tangata mātutua, ai o loo mawhai ai fo ono mai whaatasi ma tangata o lātou ainga. Moli mau le whaatono le pūlenga, tanga loa Junior Ulu o se awa noa whaitu tusa o whaamalo si aile o mai whaatasi o ainga. O isi aso manofuanga mō tui, ua fuafua nei mō Porirua, ka piti ma Wellingtone. Ma e ese lava taimi maso o loo tatalai no whanga mōtui ina ia mau awanoa I fo I matangata whai ngā luenga, e le awanoa I le au. Moli maua nisi o tangata Samoa loo whaia tui nei no whanga e tusa matala leiti o New Zealand, o le mau ngā luenga o tangata Pasifika I nei no whanga loo whaia I tui, o se awanoa fo I e sanga wha a mausali ai o tātou tangata le saunga le mua le tui, ai maise, o le toa tele o loo tuu fesilipea. O le afiafia na nafi whato a saia mai ai e leo le suisini o le Mongols ua toi titi atoa le tausanga o sue. O le ali I luas fulfitu tausanga na maua mai Waipare Canterbury, lata I le itulai 5 I le afiafia na nafi. Whaamaunia mai fo I e leo, o lea na maua whaatasi mai ai masela au malosi. O le ali ina mua I tu ina atulo na tusi sai le masino me o le tausanga walu. Whaatatau lei whaatau ngofua la au whaasaina, o le umio la au malosi whaapea tupe elea. Ua whailoa I e leo o loo whaawau pea lātou suenga whaasanga I kengi ma whainga whaasoli tū la fono. O le ua tau whia nei lalo wa inga leo, e tū la I lumal whaamsilonga whaitau māloi kalai estete I le so. Matala whaai o le nei tae au, o le so, o le asol pāketi o le nei tausanga, o le so le awhafonga mai ai le minstau tupe Grant Robertson, le pāketi na ia mua I polo misi mai ai e mole manuia ma le toe ati na eina. A toi fo I tua le tausanga lua fe sulfitu, na mo I sauno el tamai taipale mia Jacinda Ardern e mana o ia tutupua e whanau o New Zealand au noa ma le polonga I le ola mativa. Pita I le ua whātausanga lo popole lava le au sue e le I ato atoa na whaatau nuu. Ai ele I o mai ei lai le so o le ana whaamanino le minsta o whanau le vaenga whaapito o le atau la I ai le paketi o le nei tausanga.
Peitai atu mai fo ile nei vai tau le toʻatele ua afia ngā luenga matupe maua ona o le koviti. Ua sau ai fo i malifina ua nisi e te tau ona toe sii benefiti ai mai se tupe maua ta maiti. E ese umalawa fo i wha moe moe ngā tangata le paketi peitai tātou tālia le whaataatianga o le manuia ma le toe ati nā e o le tamau ainga o lo Salma Robertson. Tala nao le tai au manuia tele nei asa tofi.